MCA wa ward ya Nkwene Martin Makasi noretwe ni koti ya Nkobo gwikinya mbere yayo ni untu bwa igamba riria kwirikana hari naryo koti neo Makasi akiuga ni anthu bawe bage siasa baria achindire kithurano ne kithiru bakurwana nawe akiuga guti etia ari naryo aririkana ni atumire kigina kia mwingi kuringa siasa cia kithurano kithiru. Makasi augite jao ni mantu zate na uma mutugikare na rugono runkuruki. Ni MCA wa wandi ya Nkwene Martin Kome Makasi uria akiaria na ugite nyuma ya kithurano kia mweri Jwenana na mukirite kana na gwete riboti yawe kwithira thitangi ni bamwe ba pinzani bawe kiri koti ya Nkobo akirikana gitumi kiawe gia kuthitanga ni atigitira kampeni iringire independent bia thirikari after kura chiukuruka ibwega amenye ndathitangirwe na thitangi kesi kambi ya kotini anytime na nditangi no tuba kwithira oro nditanga oro tumeri ku nditanga aliuga na rombere kura ni tobe thirikari na kura ichi agurawa na ntu ba ko agents na koma ntu jatu je kotini kikira ngona kumenya mukari Nkwene ni nyagwatuika ninto nyabangire abari thirikari chiari na into na roya kwande MCA ni kuthira ngira roya moni kuthira ngira representation ko antu bako bampangu bambiri bakonde into bibi kajuke list requesting ga thirikari nga antu bako bakonde into bibi na kajuke na kabaretera ya kesi getwa ngabwite nyambubuje bombigirwe kiriga kiu kirio na bugo mantura jetite ni mashendi jareo ibara twachinda na abo kura ibo mashendi na iba saini tinya documents ibara to bawo ibo mashendi gitumikire na ndi Makasi wogete tukumakania mathitanga akathitangwa wagatigira na gwita na mbere ukubiria mukari wa Nkwene uro amuringire kura kumuchokia gitara jairi angondo baminya kwetha no nditangika no ntu bako nkero inkuromba kura ndarombera kura ni ntu bia thirikari mbamenyire thirikari ekiriria nkareta request ire nacio ni nyingi chintu na ngetha ngite request nyingi antu beti ntu bira bakwenda no ntu mbe cia thirikari ciao na thirikari ni yao na ibo thirikari na mudiene Makasi naugite untu bo bakuthitangwa ni apinzani bawe ni gisiasa iria ugite ni kanya gutera gwita kugamba kanya karethira kiritira mukari wa Nkwene ngugi untu bo political nontu mtoro namba 2 yakonda muchinita kura 5,000 na kuona ni kwari na goodwill kumakire antu ba impakura so eje ni njire mwe akugere kumbinika politically na gwakikisha ntomba gwitira antu ba Nkwene ngugi kenda bantu ra kotini thaira batikuthangite rantu ngugi ikotini ndi lakini yatio makania kinya ndetha ndi kotini ngugi no munka nkaitira antu bako ba Nkwene kuma wandini ya Nkwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera nteto cia weru wikendi ria kwaritwo ni Mutugi Kare.